Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umang ninang kualang utama pemamanaw sa lama kalilintan na kapipyagina na mambagiani wasirano to mga detog sulang wabai. Nagi akon mambuang nga mga rinarinaw mga panggulalan sa Erwin nagagaw na pananadam na siyang kunay plilalilang na wip kukurmat sa giyamatay duto ada sa lakwarwar ki Baysayma. Agugyang ko to ariak na da sa lakwarwar ki Bay Umayra. Nagi akong mambuang kaya pag-upgrade kano sa mana maranaso nga makapanggulalan sa eri nagagaw na pananadam nagi akong suandang yung kalalayaman ada sa lakawarwar ki mangudap pagimana na arang kumilang saranaw. Nakakataya ba niyong tatanggay sa sudisa wassalam. Say beke ragering aroge yesuge igirum denakoro ayataragi genian Arimay ngatugan ay lalayon ako ribang Tatapak ako riwada ay giring Kagiya sige maraya Jarano na sa tunganan nari mga alulot lagi dekan dedeyan lagi berisay imam inoray kiginawa di kukerao Manisan isinabay yayain
ronde nangko pinawinuangko kapapan tagenaya mata idekan pengania Ilawang kade marau Idu beisaiman Sabuye kesarano Sau kesarang punau Mapagi airet tai dengan gering kuat Sambiri ai satai raka Pagode pagi manan ai di deukan gumpung Koman dena gewe di dirun dina anakaya Inawang kade marau gering Ika pendera inawu Ini rantak kue Gemi sumbu sanayungkan Wakade nak ke obe Kuregi sangkapan Gairah nukang gering di kukerau Bekabe bekasam Berakana berasa Betanudin kade marom Kambutai makan bulon Naruruyo dan pusakaye Kagia kata wangko mata idekan Inoya gemadita Saya tiara di ginawang kade marung Iya na nilalaku nanariaka Egira tanto betun mata idiran Matero betaki lipatai Tangkade ari akan dikukerau Kagia ari akan Kagia minde yaon singgulingon Saluluin no salaman Sangkad no salamat Ribunan ko saya dan bilang Matak ke pemagumah Erwin mandemanu derem Gegetai rare bet